Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'amajyepfo ni mu karere ka Kamonyi aho ukekwaho kwica umugore we yahawe burundu. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwahanishije Nshimiyimana Damien Bahimba Daniel ukekwaho kwica uwo bashakanye igihano cya burundu. Isomwa ry'uru rubanza ryabereye mu mudugudu wa Nyakabande akagari ka Bugiri umurenge wa Rukoma aho icyaha cyakorewe. Urukiko rwemeje ko atagabanyirizwa igihano kubera ubugome yakoranye icyaha cyo gukubita umugore we isuka mu mutwe no mu mugongo inshuro ebyiri. Nshimiyimana Damien yari yaburanye asaba gusubikirwa igihano. Urukiko rwemeje ko imvugo ye idafite ishingiro kubera ko amategeko atemera ko iki gihano cya burundu kidasubikwa. Urukiko rwavuze ko hasubikwa ikitarengeje imyaka 5. Iki cyaha Nshimiyimana Damien ahereweho igihano yagikoze tariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 2023 ashinjwa kwica umugore we Uwimana ifashije Jacqueline bashakanye mu buryo butemewe n'amategeko. Mu iburanisha ry'ubushize ubushinjacyaha bwavuze ko icyaha uyu mugabo akurikiranyweho ari indengakamere bityo ko adakwiye kugabanyirizwa igihano. Nshimiyimana Damien n'uwo ashinjwa kwica nta mwana bigeze babyarana. Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho turacyari hano mu Rwanda n'ubundi tugiye gukomereza ni kuri ino nkuru nayo isa nkaho ibabaje cyane. Ni mu karere ka Nyanza aho hari inkuru igira iti umusore araregwa gusambanya umwana w'imyaka 3. Urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza rwaburanishije umusore w'imyaka 23 uregwa gusambanya umwana w'imyaka 3. Uyu musore wo mu karere ka Gisagara araburana ubujurire ku gihano yakatiwe cyo gufungwa burundu n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga aho bikekwa ko icyaha yagikoreye mu karere ka Nyanza. Urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza rwaburanishije ubujurire umusore witwa Habimana Pacifique Elias Kadogo w'imyaka 23 uregwa gusambanya umwana w'imyaka 3. Pacifique Elias Kadogo afungiye mu igororero rya Nyanza ahazwi nka Mpanga yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga igihano cy'igifungo cya burundu. Pacifique Elias Kadogo mu rukiko yavuze amagambo make ko atanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga maze ahita ahishambo umwunganizi we ariwe Metere Nyirambarushimana Veneranda. Metere Veneranda yavuze ko urukiko rwashingiye ku buhamya bwatanzwe n'umugore aho ubwo buhamya bushinja umukiriya we. Metere Veneranda akavuga ko uwo mugore yagiye asaba Pacifique Elias Kadogo ko babyarana mu bihe bitandukanye maze Kadogo arabyanga. Metere Veneranda yavuze ko uwo mugore yabwiye Kadogo ko azamushyira ahantu atazikura. Urukiko rwabajije Kadogo ikimenyetso cy'uko uwo mugore amushinja yaba yaramubwiye ko azamushyira aho atazikura. Kadogo nawe ati nari kumwe n'abantu abavuga mu mazina. Raporo ya muganga ivuga ko uwo mwana yari afite udukomere ku gitsina. Metere Veneranda akavuga ko abana bo mu cyaro bashobora no kumara ibyumweru 2 batozwa bityo umwana kuba yagira udukomere ku gitsina nta gishya kuko uwo mwana yashima utwo dukomere tukazaho. Metere Veneranda ati nyakubahwa perezida w'iburanisha uzi ko mu cyaro hari n'abana badacibwa inzara ku buryo kwikomeretsa ku gitsina byoroshye kuko yashima. Metere Veneranda yakomeje abwira urukiko ko umukiriya agifatwa mu mwaka wa 2020 yasabye ko bajya kumupima ariko inzego zibishinzwe ntizabikora. Metere Veneranda ati niba batarapimye Kadogo niki kigaragaza ko ari we wamusambanyije. Metere Veneranda yasoje asaba urukiko kugira umwere umukiriya we igihano cya burundu yakatiwe kikavanwaho.
ubushinjacyaha buravuga ko kuba Kadogo avuga ko uriya mugore watanze ubuhamya bamushinja ko yashatse ko basambana akabyanga ari uburyo bwo gusebanya. Uhagarariye ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko kuva Kadogo yatangira kuburana atari yarigeze avuga abantu bumvise ko uriya mugore yigeze amubwira ko azamushyira aho atazikura. Uhagarariye ubushinjacyaha ati ibyo ubivugiye aha gusa nta handi yigeze avuga abo bantu, birashoboka ko yabwiye imiryango ye ngo nibabazwa bazemera ko bumvise uriya mugore abwira Kadogo ko azashyirwa aho atazikura. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Kadogo yasanzwe ari kumwe n'uwo mwana munsi y'umuringoti ari kwambika uwo mwana ikabutura. Uwo mugore wamubonye mbere afata Kadogo ari nako avuza induru, maze Kadogo aramwishikuza ariruka ati imfunguzo z'aho yakoraga. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha aho izo mfunguzo ziri, maze uhagarariye ubushinjacyaha ati zahawe sebuja wa Kadogo kuko zarize. Ubushinjacyaha buvuga ko udukomere twasanzwe ku mwana twatewe n'uko yari yasambanyijwe na Kadogo. Ubushinjacyaha bwakomeje bubwira urukiko ko umwana yajyanwe kwa muganga kuko yasambanyijwe kandi banagezeyo basanga nta zindi ndwara afite ndetse n'izikomoka ku mwanda uregwa avuga ko uwo mwana ntazo yari afite. Ubushinjacyaha buravuga ko akenshi umuntu ukekwaho gusambanya umwana apimwa iyo hari izindi ndwara yamuteye none ntazo uwo mwana yari afite. Uhagarariye ubushinjacyaha yasoje agira ati nta mpamvu n'imwe yatuma Habimana Pacifique Elias Kadogo igihano yahawe cya burundu kivaho. Habimana Pacifique Elias Kadogo yatawe muri yombi mu mwaka wa 2020 afatirwa mu murenge wa Busoro ni mu karere ka Nyanza, ari naho yakoraga. Gusa iwabo ni mu murenge wa Ndora ni mu karere ka Gisagara. Ari kuburana ubujurire ku gihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga. Niba nta gihindutse uru rubanza ruzasomwa ku itariki ya 23 Mutarama 2025. Imena official twari tukiri mu makuru angaha, ariko angaha niho dusoreje inkuru yacu twe twabateguriye kuri uno munsi. Nizera ko mwakanze subscribe, abatarakanda subscribe nawe mukande subscribe, hanyuma mujye mukurikira ibiganiro byacu tubageza buri munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane.